Assam along riarlo Lakhimpur along kapang ni Lakhimpur Medical College sekelang lapen kechari hemalong kechari pon pameme ajok Indian Medical Council pen sika kuti si adai hanglo. Hala sekelang hemalong kechari pon pameme ajok long riangkang prek jam adim pen kisu kachelang dam aradatum jaton lapen duwai bijian parta ason kaduria kisung cetong nanglo. Lason thak si haladak si kilang akrong hin ke charlia risoi janga tum lapen ki claim ki damatum sitami ka siksak phoraplang si dulu. Lahoya kisung ka chetong alam pen ang songalong an lam le roklo. Bangso medical college along penang an katura kisung ha hoya puthak adai kido college ke charipon principal aphan panongsi ingtang rak alam pen kisung akido council pen pali roklo. Jong si hala so medical college pen ke dolang ki pinang jatang ka lapen apreng hai hui pacok chi puloti ingtang rak asai sitame dengpon popusi kidua lo along pachini pon lo. Lakhimpur Medical College along si kachilang aradatum kasik sakdam atheki kiso kilang surgeries ki claim hot meri hing kawe ki ongdung department along saikhi kadure ki pleng play lapen hala principal lapen department tela ke the tumta do dam ajok abang kawe mate asai kachi dam desi ki ong lahai hui alam kido along council pen pachet hekdaglo. Arona teng kechari pon hekthi a medical college aphan tangka kereng sika kuti si adai ki enaphan surihini ra ingkoi ra gethom aningkan National Medical Commission pen cheparai pon. News report Karbianglong Live.